Ikadong adlaw na to karon diri sa ato ang gamay nga farm, wala kita na humano kay daghang gid ang trabahon. Dako-dako man sigud nitong garden mga diri pud ni dali mahuman. Pero karon na nang butang og pakatayanan diri sa ato ang batong upo ug ang palaya. Pero sige lang kay masuklian na gid natong kakapoy pohon ni pamunga na ani tanan. Dili man sagud ni ora mismo nga mamunga dayon ug paabot man ta og pila ka adlaw. Ug samtang ako nang butang og pakatayanan naputay gipatrabaho para sa ato ang manukan. Mao gini ang dugay nga plano sa ano nga magbutang ta diri og manukan. Ang atong planong buhion diri katong manok Bisaya og Rhode Island. Kay na mo gimore sa atong gamay nga farm nya mangita og manok Bisaya or Rhode Island kay laha ko nung paliton. Og finally karon nasugdan na gid og trabaho ang atong butangan sa ato ang mga manok. Ang plano nato ani nga porma is kuralan lang nato og niit ang iyang palibot nya atong butangan og gamay payag sa tunga para adto sila mapasilong kung panahon sa tinguwan. Magsugod sa ta sa ginagmay kato pa nang obserbaran kung maayo ba gid ang ato ang plano. Halos tanang area sa atong yuta ato gyud nang ipanggamit kay sayang man sad og pasagdan. Kay uban man ganit nangandoy nga makapalit og yuta kita pabakaha nga nanay ka og galingong yuta. Ato ra po nang itapad atong butanganan sa mga manok Bisaya sa ato ang tangkal sa ato manok ka broiler. Kay kung naa man gani mo palit og manok dali ra kay makapili kay makita ra dayon. Nya kung ganahan pud ta magtinula samot na karong ating uwan nara pud tay makuha dayon nga manok. Nya wan say problema sa sagol kay naman sa tangad kapayas ug kamunggay. Nya pohon kung makompleto na gini nya mamunga na sa atong mga gipantanom magkontenta og pagluto-luto. Maghimo ra tag lain page nga puro siguro luto ang content. Ug kawayan ra pud ang among gigamit nga haligi sa ato ang manukan kay daghang sang kawayan diri sa mua. Nya buli ang atong yatop sa tangkal kay para pud astig-astig tanahon. Simple ra gud at least ka nakasugod ta. Kay liso ba gid basta magsugod mapuno ra ta sa plano was buhat. Pero basta molihok lang gyud ka og magkugi wala gyud imposible. Dili na kita problema panudan sa tong gamay nga farm no kay daghan-daghan na gid ang naadre. Kay dili ba gyud malikay nga maabot gyud ang panahon nga wala gyud kay kwarta. At least nga naarte makuha nga makaon kung maabot mo gyud ang panahon na. Mayon ang ready tadaan kaysa magsigit og tanga. Wala ta karon nahaso sa pagpamisbis sa ato ang mga tanom kay sige man sa duguan. Ato lang nagi-maintain og ang spray og insecticide para dili pud pangudlon. Nagamit na gyud tong eskwelahan sa una no nga agriculture. Gibaliwa ra sa ato nato kay kanila laging batan-on pa gara-gara pa ang nasa una-una. Nya karon nga sakto na tas pangidaron magamit na gyud na ato ang eskwelahan. Nanarbaho pa kita og syudad sa una para mga kwarta pero naara dire ang atong paingnan. Ug kung ginimalas sa una sa mga negosyo nato sa syudad karon makaingon ang kita nga binta-bintahan na. Kay kapila kita nang negosyo sa syudad no nya wala kita swerte Ug ang pinakalas option nako no ari gid dire sa probinsya. Mananom og mamuhi og mga hayopan. Last option gid nako dire sa probinsya kay makaingon ba pud nga mas daghan ang opportunity dito sa syudad. Pero kung unsa pa nga ato pinakalas option mao pud gid ang atong noyonan. Ug mao pud gid naghatag nato og sakto nga financial. Mao nga dili gid nato dapat ismulon ang mga farmer. Kay kung mao pa lang ni ang una nato gihimong negosyo nga gidagmay no wala untay masahay nga to nga kwarta. Kay dako ba pud kwarta nga naosik sa tong mga negosyo nga gisayangan. Pero sige lang kinahog man sa to nga lesson learn nato. Ug samtang nagtrabaho ta sa tong gamay nga farm ato pa nang isabay ang ato ang pag-vlog. Kay tinuod man gyud nga nagi kwarta sa pag-vlog depende lang ginani mo kung unsaon. Tambag lang na ako no kung sige ra ka og cellphone di may paghimo nang himo og content. Bisag mga short video ra gud pang reels lang pwede ra man na 5 seconds pataas. Ni ayaw lang pud magdali nga mga kwarta ka kay maabot gyud ang panahon nga anha gyud ka padong. Na may daghang tutorial da sa YT pag research lang para po na kay dagdag idea. Ngano ba day ko mag-vlog ta tanan musweldo ra mo po na sa Facebook. Mao nga ayaw sayang yang panahon sa sige ra og cellphone. Balik ta sa atong trabaho diri sa probinsya basta nayo kay patrabahoon ni kahapon na pasnack yung kanya magpainom. O kay napay lang puta sa pagtrabaho na putay gyandang matubaw ato na unang naginom. Lami ra ba yapon basta kay wag tang ginang abog-abog. Mayo ning tuba kay dili kay sakit sa tilaok.